ja! Quina fam. Què tenim avui per esmorzar? Doncs tenim torrades, tomata, Que bo. melmelada De què és la melmelada? de bresquilla, Bresquilla. Que bo. un poquet d'horchata fresqueta, amb palleta i tot. I què més? Hi I ha alguna per cosa més? acabar, Què tenim? xocolata! Sorpresa! Ai, que bo. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya ya, yupi yupi ya. Si tu menges pa amb tomata fas així, nyam nyam. Si tu menges pa amb tomata fas així, nyam nyam. Si tu menges pa amb tomata, si tu menges pa amb tomata, si tu menges pa amb tomata fas així, nyam nyam. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya ya, yupi yupi ya. Si tu menges melmelada fas així. Si tu menges melmelada fas així. Si tu menges melmelada, si tu menges melmelada, si tu menges melmelada fas així. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya ya, yupi yupi ya. Si tu veus un got d'orxata fas així. Si tu veus un got d'orxata fas així. Si tu veus un got d'orxata, si tu veus un got d'orxata, si tu veus un got d'orxata fas així. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya ya, yupi yupi ya. Si tu menges xocolata fas així. Si tu menges xocolata fas així. Si tu menges xocolata, si tu menges xocolata, si tu menges xocolata fas així. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya ya, yupi yupi ya. Perfecte! Bon profit!